praksom. Jer nije ni novac cilj za obeštećenje zdravlja, jer pazite, život nema reprizu. Mi moramo shvatiti da ovo što se sad radi na prostorima sa koje ja dolazim, ovo je više pakao nego neko normalno životna sredina u kojoj treba čovjek da živi. Za sve to utemeljenja su na rezultatima kakvim takvim koje mi sad posjedujemo, u koje se ne može vjerovati na sudu, zato što to ne rade ljudi sa određenom procedurom koja zahtijeva akreditaciju i kadrova i opreme i institucije i tako dalje. Lokalni moćnici se potrude da to sve demontiraju, znate, i onda oni imaju mogućnost da, koristeći izuzetno mnogo lokalne medije, ostvari utisak kod građana da se nešto radi, da vi budete bez brige, mirno spavajte, a vrlo često se dešava da u toku noćnih sati, u dane vikenda, u dane praznika, državnih, vjerskih i tako dalje, znači kad država ne funkcionira posle 16 sati, imate koncentracije kad vas bude, kad vam beba plače, ne možete prozor otvoriti, imate po balkonu, po prozorima, po onim kupicama, često puta ogromne količine koje jednostavno izazivaju nelagodu i često puta ljudi se oslanjaju na samo svoje oči kao jedan vizualni efekt koji doživljavaju i na puno mirisa, to je smradove koji asociraju na policikličke aromatske ugljikovodike koji imaju tragičan ishod za ljudsko zdravlje. Samo ću da kažem između svega ostaloga da rezultate i praćenje stanja zdravlja stanovnika u Zeničko-Dobojskom kantonu Županiji pokazuje u zadnjih 10 godina trend rasta broja oboljelih stanovnika od malignih oboljenja i to su opet respiratorni organi i tako dalje, znači sa i velikim udjelom isto tako i leukemije. Ovo je zvanični izvještaj, ovo je javni dokument, ovo je u crno-bijeloj tehnici, međutim nadam se da ćemo dobiti kolor PDF